De untuang yo para sayang Rilakan din ay bayalan Din jubo maruba untuang Nanjawa karantau urang Masih Marco. Sama lah pajak. Tunyo. Mar. Oh, Mar. Mar. Apo da Kalapaw sa tadi. Mangada kalapo yo Itu, nakopi. Kalajo lo da baanyo Karadyo tu bisa ang bikot. Kupiti ka balen udah iya do ha Bikusan. Baga makan udah Isa ka ta, no? Alam mo eh, oh. Ibu kalapo nyo Kalajo nyo do kalapo yo Kusambana aduh le do Kalajo ka makan kalapo nyo Curiga din udah nih Cuk sa panta kalapo cuk sa panta kalapo Kaya man din yung tali man din kalapo yun kalapo yun Lagu Uy, Mar. Mga kau, Mar. Ikaw mira udah din si puka kalapo sa tali ko niya Aduh. Curiga sih din ikaw Ayo, din nampak lo di kau, Mar. Din ciguat dari rumah din di kau. Nampak udah kau mesra sama si Murti tu. Nang kayuan na sila kau kumir. Iyo, serius. Din tu kak curiga din ikaw kalapo sih ikaw mir. Ah, itulah. Coba duduk awak di sini nah, Bad. Itu. Ikaw ka kau Jangan kau ke pasar. Macam dia ke pasar. Buat kita lihatnya di sini nah. lah. Ah, benar ya. Kaya mana din yung sabi mo. Kalapo sih ikaw. Iya tu. Sekolah duduk anak. Merti. Oh, Merti. Merti. Iyo bang. Duduklah sekolah Merti. Iya, Apa tu bang? Kama Merti petang mana buka kedai? Murti petang tu payah main tentang Kama Merti baik. buang mah. Di palama utam ti. Ben abang kopi sale lah. Kopi ya, kopi mani, kopi pahit, Kopi susu. Sini nak susu doh. Ah, nak itu maksud abang lo. Kopi susu nan tanggal dena tang kopi. Cuma susu, nak susu itu lo. Susu itu Murti nak bara iya. Apa iya mana bang? Mana iya ni mana ya? Tagak Murti ambil lah bang iya lah. Tunggu sebentar bang ni. Jadi Murti. Ini manis mana Murti gini lah. Capek ya Murti. Sos boleh. Udik. Mani wana kayak cinta dia bang. Tak baik kenapa? Mani ke Murti. Dekat cinta Murti ke bang. Kau aku Murti. Oh, iko namanya godok bang. Oh godok. Ba pakai godok lah. Nak tahu ada bang, aku ada sinan godok ni. Besok pakai terpal sih Murti. Oh situ. Angin bang situ. Nah air pakai terpal kan dia agak tak dua. Boleh deh. Jadi lah kita ni kau dah pecah tangan ni kau. Pas ni kakak tu bana lagi din kadin. Ada ni din ni umur ni. Dia kadang-kadang dari Murti ya. Kita dari gajah. Abang caci si. Kadang mah dari Udah, benda di siku dah pecah tangan udah lah. Udah, tak aku udah panggil udah, tak aku panggil udah kade. Ha? Tak aku panggil udah kade. Nak talok din udah tak aku, nak talok din no. Sabar, Mar. Jadi laki din tak aku nak talok din. Talok din udah tak aku, nak talok din. Wah, baca tangan udah di siku. Allah. Kadang entah udah, kau nak lah datang dah. Udah panggil udah tak aku. Allah tu, Mar. Jangan lagi. Kau pulang wali, Mar. Talok din. oh Murti. Tadi kita
Nak dol mesti. Masalah cecok sikit ni. Ya warna. Siapa udah tadi? Ini udah di rumah. Tahu min udah kemari. Tu kau tu di rumah tu nak main bangi tu nak kabur ni rumah. Awak nak kabur, mainnya nak kabur. Di mana? Yo, pindah lah bang ke rumah Murti kan Oh, ni. di mana? Iya. Udah. Iya, Murti. Natalo cari lagi nak aku. Natalo din. Jalan mana ni rumah. Iyo ba anak ka sa iya ti demi kau. Iyo alay, baalay sa ko. Jadi udah din nagastuli kau. Natalo din ikaw. Napulang ito. Tadi pikir niya kaya anak niyo do. Di anak nila kadang-kadang. Natalo, macam ko natalo. Nak niya pulang. Antara baalay si Hindi, nagagawa na ng din. Di. Diyan salah sangkulo kau. Salah sangko ba abida. Nampak ni mata kepala adik di dama. Wak bisa menyelian seluruh kekeluargaan. Ako na sa nila di dama. Udah pikir na nawa na kadang-kadang udah. Kau kakakku je sa udah natalo na din udah. Sudah hilaf tadi. Ay, kailangan kini ko bangke sudah le. Ambil lah baju juda tu. Bangke sudah le. Kilo sudah le. Jangan takut. Natalo ni dah natalo ni dah bangke sudah le. Sudah apa itu yo? Abang kilo dah kilo. Kaya ko, inapahi gid kay. Hindi. Baalay udah kau tidak punya perasaan ka kau. Taga ko man na. Hindi, baalay kau po. Gusto sa rice lah kau semuanya cari ng baru lah. Ito nga kamay ko din natalo. Yes. Murti. Apa dah? Duduklah sayang lu. Apa sudah? Abang di usia gini bang. Tu sama ada sini ni kau. Nah, itulah nak tahu bang sampai belok ini rumah dia. Di paniang kapal udam celiaknya. Yo, nak apa masalah ni dah tu. Masalah awak mencik tangan sakit ya, bagi kuat mencik tangannya. Di perdebatannya je baru. Tu. Balik di usianya udah ada di rumah. Tu cara udah langsung. Belum tentu dah. Tak cara yang tak tindak. Tu di mana udah tinggal itu? Di rumah kamu bang. Tak roh, kahal.